Već 7 decenija Veterinarsko-stočarski centar u Banja Luci je jedini reproduktivni centar u govedarstvu za proizvodnju duboko smrznutog bikovskog semena u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Većina bikova koje nabavljaju za priplod dolaze iz Nemačke, a dosta sarađuju i sa austrijskim centrima. Trenutno je u centru 8 bikova i uglavnom je u pitanju kombinovani tip simentalca za mleko i meso. Mi smo ovaj centar posetili u okviru edukativne posete poljoprivrednika iz Valjevskog kraja. Danas mi imamo 8 bikova tu, nekad smo znali imati po 30-40, nažalost kao i u cijeloj regiji, u Srbiji, u Hrvatskoj, taj stočni fond je u opadanju, pogotovo što se tiče govedarstva, ja mislim da najdrastičnije pada broj goveda u svim ovim zemljama regije. Što se tiče same tehnologije i proizvodnje, proizvodnja se vrši dva puta sedmično, ponedjeljkom i četvrtkom. Naši bikovi skaču kao i većini centara koje sam ja imao prilike bar da obiđem, i od Velike Plane pa do centara po Evropi, po Americi, uglavnom bikovi skaču jedan na drugom. Iako imamo i Fantom, koga smo prije par godina restaurirali, sve uglavnom izbjegamo da bikovi skaču na njih zbog mogućnosti povrede, ipak je ovo metal ispod i sve, tako da bikovi skaču jedan na drugom i tu za sad ima rezultate. Metoda koju koristimo, to je metoda vještačke vagine, da vas sad ne gajim sa tim detaljima. Ukoliko imate baš nekog genetski vrhunskog bika, da je, ne znam, nija sa indeksom 150, onda recimo, a ima problem recimo sa libidom, da se uzmanji maskulata, da postoje druge neke metode, za uzmanje semena, konkretno mi za sad nismo nešto imali potrebe. Jedina smo institucija ovog tipa u Bosni i Hercegovini, znači, pored ovoga što proizvodimo mi, znači naša domaća proizvodnja, što je tražimo i neki uvoz, to su tovne pasmine, Charolais, Limuzin, belgijsko plavo, toga nemamo toliko veliku potrebu na tržištu zatim, tako da onda nam se ne isplati da kupujemo bika, da dajemo, ne znam, 10.000 eura za nekog Charolais, Limuzina, ne proda se godišnje toliko puno doza, jer nije to toliko zastupljeno, iako u zadnje vrijeme ima malo više se traži, dosta imam farmera koji prelaze sa mlijeka na to, na meso. Evo kako zapravo izgleda sam proces uzimanja semena i šta se dalje sa njim radi. Nakon što on dostavi akulat ovdje, očitava se, sve se upisuje, znači prvo količina, koliko je bih dao, zatim na fotometru mjeri se koliko ima miliona po mililitru na ovom aparatu, to se radi digitalno, stavlja se u vodeno kupatilo, ja uzmem 2 kapi, stavljam pod mikroskop, dok se još nije dodao razređivač, što zovemo nativni akulat, nativni prijelaz, nativnog semena, znači gledam kakva je situacija. Postoje parametri koji se odnose na pokretljivost, znači minimalno mora imati kod nativnog akulata, minimalno 70% progresivno pokretljivih, to je jako bitno, nije sve što se kreće. Nakon hlađenja, testiranja, dubokog zbrzavanja i skladištenja u tečni azot, seme će se dalje upotrebiti za osemenjavanje krava na farmama.